aliachana na wale wenye walimwanga kadamu. Hamuone navala mzuri sana, vala kuanzia chini mpaka yulu. Wale babandi wenye wanavala kasi ni vya kunyang'anya raia, kukutana nabo si ni kubanyang'anya manguo zenu. Yeye ile bujinga yenye ilikuwa ya zamani ya kukula vitu vya watu bilisha mtoka ndani, alishasoma. Leo hii ni askari wa ARC, ni wa kufundisha watu. Ngwani mupatie abambie kama litokaka wapi mbele aende mwa ARC. Bambo Sharon, turaganira mu rurimi rw'iwacu. Ku mazina banyita Hakizimana Joseph. Heka benshi muno harimo abanzi. Nge nakoraga kwa General Domi. Go biba ngombwa banyimurira aho bita Igitunda, za kwirepotinga Inyanzare. Ubwo ngeze Inyanzare biba ngombwa ko bantuma ku funzo rya ARC, ndagenda nkurikirana amasomo. Ubwo ibyo twabagamo mbere ubu byose bamaze kubinkuramo, kuko ivangura ry'amoko ubu ntabwo rikiriho. Baratubwiraga ngo umara kwitura bakakwica. Oya, nuri hano wenda yabazi umuryango wanjye aho guri, agombye kubwira ngo twamwiboneyeho, twavuganye nawe ari Bambo. Inamahire noneho nibonye muri Bambo. Hano muri Bambo harimo abaganga bamwe banzi bo twakoranye. Nimutangare cyane. Ubwo mwamumenye yaryaga kuhene zanyu n'inkoko. Mwamumenye none nimureba ko hari byahindutse, nabandi bose baze turumvikana. Hari undi waje uyu munsi igera hino bibyira. Muraho mwese. Uzina bayitaga Mukombozi, nge kana muntu utanze hano muri Bambo nabagani gicanga ibugire. Simunzi neza. Abana ba Brike, ba Mukochore, ba Chance, ba Nitegeka, bose basakabaka. Muranzi neza nabaga hano muri Bambo natemberaga. Ubwo mbonye ubuzima bw'ishamba bunaniye, guverinoma ya Gisegeti yayirukanze twosha tubonye tugiye guhangayika mu shamba, twegeye abandi neza, twigisirikare cy'ukuri batwigishe discipline nziza yo kubana n'aba. Ngiye kana ayo ngayo make. Mwamubonye murukubona hari icyo abaye, araja kwiga. Uyu musore araja kwiga bamukuremo kurya inkoko z'abandi, kwiba ibintu by'abandi, gukuramo umuturage imyambaro, yige hasigaye z'abarindi. Hamusikie ni mzuri. Iva amekuya anakuya mujeshi ya mzuri, ataenda ajifunze kusipokula kukamata kuku ya watu, kukamata mbuzi ya watu, kutosha ndani mtu mangoze nyanavala, ajifunze kama kuproteje population njo benye biko mbele ya bengine vyote. Huyu ni mwanaume sana. Mlikuwa mnamuyua? Ni mwanaume kabisa. Na bengine bote tunaprofite kuambia bengine bote benye bako mpori, bengine bote benye habaya kuya wafuate mpango ya huyu. Tunasikilizana? Bengine bote wafuate mpango yake. Mkuye hapa. Sogea. Bambo we. Kumaziro banyita Shabani Budani Fisto. Ndi umunyamasisi. Kabagana kujya mu idomene. Ako tubonye ubuzima bw'ishamba butunaniye, twemeye kuza kugira ngo dufate n'abagenzi bacu kugombera igihugu cyacu. Ubundi twatura abanyatura, twavuye Goma batwirukaho, twibona mu parike banari kuduhiga. Tufashe umugambi wo kuza kwitura kugira dufate n'abagenzi bacu kugombera igihugu cyacu. Murakoze. Muramuzi? Ntabwo yabakuragamo inkweto.
alikuwa ametoshaka viatu mumwiwe patia huli muraho mwese nanje mu mazina ngaba nitwa Zirakiza Cyubahiro mvuka hani wacu Ibambo ubwo ngaba naragiye mu bumara nja mu shamba nabonye abasikari babasaza bameze nganje bibereye neza mu gihugu numva nagira ubuzima bwo kubusenga hamwe n'abana banje mu rugo yuko nazanye ibyabo ubwo ngumva naba mu buzima busanzwe ngacunga buzukuru banje. Muramuzi ntago mumuza Rwibambo yari yakuhene zanyu none yahindutse rero ari kula kumbuzi zenu ari batashamba nguo na bitoto ya nguruwe bitoto ya nguruwe alikuwa anabibeba. Sasa kitoto cha nguruwe unaweza kikula ulio kichunga si kinakuwa kinaleta tano ze alikuwa anabikulaka. Mumurumie sasa natoka mpori. Na wengine wote mubambie bakuye tuko bandugu baache fata FDLR. FDLR kwabo ni Rwanda, kama hawaende kwabo Rwanda watakufia hapa mu mapori. Hatutakubali tena FDLR itatize population yetu. Hatutakubali tena ideolojia ya FDLR na watu ya Burundi na waza hapa tuko Bambo. Mu 2014 guverinoma Burundi ilitumanaka walimu bakakuya hapa karibu Tongo. Balikuwa wanafundisha aba babwana hivi na waza balibaonaka benye balikuwa wanafundisha watu. Balikuwa wanafundisha watu vitu ubaguzi wa ukabila. Wanafundisha watu ase kuko babantu, kuko banirotik, kuko basemi bantu. Njo benye balikuwa aba babwa balijifunzaka kwa ile ideolojia. Lakini wanaona kama ile ideolojia ya ubaguzi wa ukabila banachagua kuacha ile njia mbaya. Tukumvikana aba bantu babonye ko ibyo FDLR abarundi babigisha bakababyira ati ngo hari ababantu hari abasemi bantu hari abanirotike babonye ko ibyo bintu bidashoboka. Uburundi twaraburashe abarundi bubari iwabo. FDLR zananiwe kubakurikira dore ziri hano mu mashamba ziri kubesha abana banyu. FDLR zireke kubesha abana banyu bitandukanye nazo baze twubaka igihugu cyacu. Na wewe ngo yaongee unazaliwa wapi? Masisi. Ngambo gani? Pasko wanaitanya Mitaba. Ulifika huko namna gani? Mimi nilikuwa soda wa mzalendo. Tuwana wakia sake samri tupiga tukipita muparki tukenda jona hapa ngambo domeni. Kufika domeni tulikuwa mplaya kushuka twende mangambo za mawarikari. Wengine wakenda shetuke wakia mule. Tukesema pana. Mbwe tuko naona tuko nashuka ulio tupande wako natushusha huku chini. Tuko naenda wapi na tuko naacha Masisi yetu. Tukesema hapana. Omwe tujiunge. Na njoo tukejiunga vile. Muko wanaume. Ngaramutse. Nanjye nabaga hando bitaga Iburengo ariko aho mvuka ni Karenga. Mfite imyaka ingahe? Mfite 17. Warya gendeza abaturage? Ntazijyaga bitewe ko nongozwaga n'abakuru babishamba. Nabanaga na FDLR? Nabanaga na FDLR mbonye bidashoboka nja muri Zarendo. Maze kugerayo ariko navutse Karenga twahungiye ahantu bitaga Kanyarucinya. Tumaze guhungirayo abayefu baje gushikira amasasu mu ngambi je baramfata. Bamaze kumfata banjana mu gisirikare cyabo abo mu Birunga. Nibwo twaje mu Birunga tubona turahubaza duhungishiriza ino. Bamaze kuduhungishiriza ino mba nibonye no mu domene. Bakujanye mu uhe mwaka? Ubwo mwaka ntagwibuka. Ashize nk'imyaka ingahe ntiwayibuka? Imyaka zishiriye aho bamfatiye mu gisirikare hashize umwaka. Unaona huyu mtoto leo hii anasema iko na 17, lakini 17 ni ya bongo, anaweza kuwa na kenza. FDLR zilimubebaka mu kijeshi yabo. Unaona ziko na beba ndani na watoto benye bako mwe ya kenza. FDLR bali mwanga kadamu Rwanda
wako na kuyadanganya batoto betu hapa mu Kongo banababeba muhire bujinga yabo. Hamone kama batu bako nadanganyika. Nimureba ko abaturage bene wacu bari kwibesha. Bari gukurikira intera hamwe. Huyu mwana dore umwana. Niwe shawura tahi wanyu. Uje mu gisirikari wiga ariko nacyari muto nto twakwakira kuko ntaweneje imyaka. Umugabo uzaza utaha Masisi. Niwe kumazina baragita Musa Sinzabakwira. Ufite imyaka ingahe? Yewe mfite imyaka 19. Iwacu ni Gicanga. Ninjiye mu gisoda cyo kwa Domi, ninjira aho bita Bukombo. Ibikombo mbona na Domi, navuye kwa Domi zahani Bwuma, mbana n'uwo bitaga Galaxy. Hanyuma Galaxy nageze aho mbona ibintu byakora atari ibintu bishoboka, ko kubona ufata umuntu nkawe ukamufata ukamwica umuziza ngo ni umunyebambo. Aba hantu h'icyama cya M23 kiri ukamufata ukamwica umuhoye ubusa. Ubwo ngerageza mbona ubwo buzima ntatabushoboye, ubwo ndavuga ngo nasanga aho bagenzi bacu bari hakaba ariho nerekera Messi nkafatanya nabo mu buzima bwo barimo. Karako mwamwumvise? Muramuzi hano? Buriya namwe ku byana by'ingurube yariyeho byane. Buriya barabiriye. Aba rero bagiye kwiga igisirikari cy'umwuga. Bagiye kwiga igisirikari bamenya agaciro k'umuntu. Ibyo byana by'ingurube by'abantu baryaga, ibyo inkoko z'abandi bibaga, banaenda jifunza jeshi ya mzuri ya kubatosha ndani kuiba vitu ya population. Zile nguruwe za watu zenye walikuwa wanaibaka, makuku za watu zenye walikuwa wanaibaka, kutosha ndani manguo, kutosha kunyang'anya watu matelefone, bataenda jifunza bakweba bachunge mzuri. Tunasikilizana? Aba babiana sasa na wengine wote wenye wanabakia ndani. Wengine wote wenye muneza patia message, tunaambia population. Wenye wote wako mpori, mubambie munaona aba babiana wanakuya. Munaona aba babiana habana shida. Na wengine wote bakuye, baachane na FDLR, baachane na ideolojia mbaya ya uongozi wa Kinshasa, bakuye tujenge kwetu, baache ile bujinga. Tunasikilizana? Sasa population tunabalomba batu 10 bakuye hapa. Abafite ibibazo 10, abandi 10 baye baje hano imbere. Ufite icyo ashaka kumbaza? Umuturage ufite icyo ashaka kubaza? Muze amakuru aha turi hitwa gute? Ibutare. Muri Rucuro. Ni muri Bambo? Muri Butare. Bambo ibaga hepfo gukira muri Bambo gusubira hepfo. Aho hano ni muri Tongo Ibutare. Tongo Ibutare. Ba guverineri se mwababonye? Ababonye. Abayobozi bose. Ababonye ko bagiye bavuga imyirondoro yabo n'amazina gabo n'abaturutse Nyanza n'abaturutse Zamuye sobo twababonye. Ariko angahanga ngo ni mu ndiri ya FDLR na Nyatura na ba Domi na Bambiteze. Indiri yabo ni ku misozi, naho muno ntawe yabamo harimo abasirikare. Niho batwohereje abasirikare bakabaha hejuru ku misozi, ntabwo FDLR yakandagira mu bazaga kwiba bafuturutse hejuru mu misozi. Hehe se? Inyagatwa. Kuri uyu musozi witwa Nyagatwa. Nese buri abariho? Muno hamaze iminsi 3 bababonye. Hamaze iminsi 3 bababonyeho. Abaturage bagiye mu mirima bababonyeho hamaze iminsi 3 bababonye. Suyu muze haguruka turebe. Suyu musozi turi kumbwira. Ngugo. Ura nukuvuga ngo iyi misozi yose. Ura musozi. Harandi Nyagatwa. Harari FDLR. Barahageraga baratumukaga hiye ko muri za Nyagisozi n'ahandi baribanyutse bakaza muri buteye ko nta basirikare bagera naha
kuza kwiba nijoro bakongera bagasubiraho mu masaha 3 ya nijoro saa yine. ngo ni nabo bita ngo bambiteze cyandi badomi umuntu bazengereje bazengereje n'abana babo bo ntawo babagamo nabo ariko boherezaga abana babo bakaza kwiba. M23 se murayisaba iki? Iduheha kuri amusozi gusa dufungurira. Ni ukuvuga ngo ibanzi ikubita uyu musozi. Hasigaye tubone ko twihingira naho ibindi byose yarabikoze mu. Hano gutya nta kibazo. Ntacyo. Keretse kuza kwiba bazinga abasirikare bari mu defense ari bakaza bakiba nk'umuntu cyangwa bakiba. Abana muvemo mwese uzi ko ari umwana navemo. Yego. Bakiba barangiza kwiba bakiba ari n'injoro bakongera bagasubirayo. Ariko mu gitondo bugacya bari kubakurikira. Ariko se koko ni FDLR cyangwa ni niyo ese ubundi CMC na FDLR bashobora kubitandukanya? Buno bitewe yuko batatanye bariyungaga bakagenda hamwe. Bakagenda hamwe. Bitwaje ngo bari muri Nyatura kandi harimo n'aba FDLR. Ariko aha turi n'ubundi ngo aba FDLR bafitemo abagore. Yashoboka tu. Nase muzewe mu rugo ni hano ku metero 50 hano hakurya. Nko ku metero 50. Mbese iyi M23 yabakuyemo gute ibakuramo hano hasi urugamba rwaho waruvuga gute? Yaraje. Irakubita irahita. Bazi cyo gera abasirikare bakeya. Bageze ibambo ikabizo hasigara abasirikare muno sasa Nyatura ibirinjiye. Yinjiye bakajya baraza bakayikubita bagasubira ikabizo. Umunsi baje bakicara haraguru. Ale bahise batumuka bagenda. Banyatura. Ariko ngo barabasoreshaga pe. Nanu ndi kubikubwira. Jewe ndi umunyembaho. Hawo naparishaga gake haraguru batanze amadolari 10. Nta nari mu. Ukayatanga. Yewe nibitansi by'amadolari 10 turagiye tubigira hano mu mifuko. Ufite ibitansi wishyuye? Muzenyereka. Wishyuriye FDLR? Na FDLR irimo. Muze turebe kabisa. Mpuye n'umusaza w'amateka ugifite amaraporo yishyuriragaho FDLR, abo bayinyasi, abo bambitezi, abo badominda ruhutse, umusaza yarabishyuriraga. Muze ubwo usaturimba. Retse turebe. Iki nese cyanditsomera kuntu cyanditseho. Jeton de perfect de maïs ni kuba ujya yashizemo erreur nondagije poste nonzi yumvira motive contribution ubwo nukuvuga ngo watangaga umusanzu muri FDLR nayitanzeho ndi kukubwira icyo ndi cyambere cyo gutanga umusanzu muri FDLR ndi guhura uri guhura bakansanga ku mbuga ndi guhura uri guhura ibigori ubwo nkishura ukishura kugira ukomeze imyaka yawe waba utayibutishuka kijyana umugabo yigura icyo afite uwo ni wahewo uyu ni FDLR uwo nawo ni umusanzu wa FDLR yego bo jeto di fete ubwo mpuriye nabo iyo hirya hagari muno mu gashamba none nagerayo kambira ngo zana jeto y'ifete yari yayendekandike gihe y'umunsi mukuru ngo y'umunsi mukuru umunsi mukuru wa FDLR ngo ntabwo naburira mu ruza ngo nanjye ndimbahe ntuza nukuvuga ngo ntiwarya ubunane bo ntibaburye ukabahereza amadolari angahe icyo gihe narishe 2000 francs 2000 francs jeto de fete komeza izindi jeto bonne fete muze kufite menshi mwegereye iyo ni ya leta bon iki gitansi cy'amadolari 10 icyo cy'amadolari 10 se cyo ni cyande ni icy'abambitezi mbitezi ubwo ni CMC bon République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, territoire de Rutshuru, chefferie Bwito, contribution ubwo ni icy'abambitezi uwo ni mbitezi ko ari byinshi harimo n'amajeto ga leta go baduha asanzwe icyo cyo iki
ni akajeto twahunze turi kubahunga barakaduha bisomye byaba birebire ni byinshi muze wishyuye menshi kabisa nayageraho yaho ni jeto de l'essence namwe murabibitse bo iki kimba iyi ni semusi iyi ni jeto wishyuragaho semusi singiye na monta $10 ndayibona ngiye kubaza ubwo nagerayo ale kino giti wakirangije ale paye $10 muze utujeto twawe tubike neza ariko ibi byose bya FDLR byo narishive kuko ntawe uzongera guhurira nazo mwihangane wenda mwihangane ntibongere ntibari kuvuga ngo baranyabizo simo ntawe nishuye kino kirimo ngo ningiye ku muturirwa nkona n'ubu se baracyakwishyuza oya bamwirutseho M23 yamwirutse ibindi nagiye mbite bino by'amadolari 10 kandi ukariha buri gihe nta muntu utabifite nta mugabo utarishyura FDLR hano ubwo si turavuga ngo M23 wakaribu ari hejuru y'iki agomba kutaruza twatuzayavamo ariko muzemenye FDLR yarabatoteje ayikamana we hafi sitagitu muze none subu basi ubu urarya utwuri yuka turya ubu ngubu kuri M23 kuva yaza yaga gukama mu rutoki abantu barwansaba milifura igihokero yari 5000 aho akamye nukuvuga ngo intabo 5000 ari abikoreza baje kwikoraho buri garo milifura ari kagaro ugatanga nakagaro ako muze uzi ko ushaje kubera FDLR ubundi warugifite imbaraga barakunyunyuje kabisa nongere nsubire mu buzima ubu izo gitansi za FDLR suragubye uzibike none ko hari igihe bagaruka oya bazagaruka ndetse M23 hari inaniwe nani ntawe zananirwa abagabo bahagaze uko uyibona urabona sizananirwa narimwe ayizananirwa ariko muze ngo uyu mbitezi we akomoka he ino za kanyatsi za rubweside nimwe wabo nimwe avukirana za mugurukema ya tongo nimwe avukira ubu koko uravuze ngo nta mugabo udafite iki gitansi hano bitare banyuremo barabikwereka bya FDLR oya nawe urabeshya ye madango tubwire uyu musaza watweretse ibitansi abagore mwebwe ntago mugeraho mubika ariko FDLR koko ngo mwese mwarayisoreraga n'abagore nta numwe batireraga ntawe n'umugore utagira umugabo aragisora umugore utagira umugabo aragisora asora iki kwa kino gitansi ndumva nanjye binteye ubwoba ariko guverineri byose yabikemuye byose guverineri yabikemuye yavuze ko ngo abo bantu bose bari kubatarakasa tarakaseri bayikuyeho ngo nta muntu wemerewe gutarakasa bamukuyeho ariko none se ko utagiye kubwira guverineri ibyo byose ntabwo bizongera kubaho byarangiye ariko muze cyo kora icyo kintu cyo ubu hariya uriya musozi n'urimo FDLR inyuma gucya aherera hano gucya uri kureba ntabwo babonekaga hari ariko hirya kwa turaduti turi kureba munsi n'ubuki babagayo none se urabona uretse kurindagira ku mugani bafite imbaraga zo kugaruka oya bambaye ibishwanyagure ntiwaro abababonye ngo bambaye ibishwanyagure ariko aba basirikare se bo murababona bambaye gute aba basirikare ba Makenga bambaye bate ni sawa bameze neza barahagaze murabona se bafite ibikoresho byo kubarinda birahari birenze n'ubwenge birahari muze rero njye nitwa Mwanandaki twageze hano kugira tubasure ariko muze buriya ndababaye muze ujye ukama buriya wari kumpereza nk'umureso hari izo batemye izindi zirasiga ariko ufite nk'umureso se uzi gukora umutobe mwiza cyane umureso usukamaga yamineke ya mbere aguvuyemo akaba ariko mureso urawugira
muzenda ejo nzanyura hano hari igihe nzasanga ufite n'akantu sawa muze cyo ko ruzi kuganira buriya kubingo ya ese kuba nk'ingo warayicitse buriya umvuti bo hari igihe biyibaga icyo tutinyaga biyibaga kaza nko gutegera nk'abantu dore buno tugori tureza abantu batangiye guhura akiyiba akaba yanza akanyura mu dushamba kaza gategera mu abantu mu ntuzo ibyo nibyo wazo kabivuga ugasanga aranyereye ubwo rero nibyo yino ngoma yo irahagaze yino M20 irahagaze ariko ingoma ya ntuzanyaturana hayi gihagaze nari baratoranye ariko ngo abana ba hano bose ngo bari muri Nyatura harimo bake baturuka n'abanyabukombo bazaga kumena samuno naho ntabwo muno twabaraga nk'abana 17 cyangwa 20 bari mu Nyatura nibo twabaraga n'abandi baraba abanyabukombo baturukagira bakaza kudutwara mu ubu ni umuntu avuye hano Butare yagera hehe ugenda gutya Buhambi Bambo kumanuka na za Kibirizi hose wagera muzenda gushimiye sawa aha Jambo Butare jambo ni bande banyibuka hano abanyakabizo ntabarimo abanyibuka ni bande ndabona murimo bakeye umutekano rero uharanirwa na buri wese ntabwo ari abasirikare gusa ntabwo ari abayobozi mwabonye ntabwo ari gafana wenyine ahubwo buri muturage afite uruhare mu kuzana umutekano gutanga amakuru nanjye nkageza aho agomba kugira ngo mubone umutekano amakuru yanyu turayashaka nkuko bayobwa n'ingishinzwe amakuru muri iyi zone ya mbere mu mpamakuru ngo natwe tubashakire umutekano murakoze cyane